جاركي آزادية روجافای کردستان دم باش تماشاوان بريز بولتنا ساعت 6 دست بيت كي كرم كن افجي جرينترين سرنوچا انا کسی و پد کسی و سبال چندین باجارو کن روجاوای کردستان روجا جهانیه ژنو جینن جدما بالچاپترین و تا روجا ایروهین چارانویسا هر سی پیامنیرن آرکی و روازی نیوز ندیاره لا عفرینه کریارو بمپیکرینن کومن چکدار بردوامن ارتش اسرائیل جارا کدن براگهن رژیم سوریه لدردورا شامی آرمانچ کر و جماره یک چکدارن رژیم آتن کشتن دوباره سلاو دمها آداری ده بریا 11 سالان شورشا سوریه لدیجی رژیم دست پی کرده ده بملیونان بجدار کر هر وها کردان جی بجدار کر لی پککی نهشت کرد دی شورش ده بردوان بکنو رژیم سوریه را بونه پشتوان ده 15 آذار سال 2011 ده گل سوریه به همو پیکاتین خوفه داکتن کولانان و شورش لدیجی رژیم بعث را کرد. لباجار درعه کو بلاندکا شورش تین آسکرن دست پیکر. روش بروش برفرهتر بو لهر پارزگه باجارو کو هر گندکی گل سوریه خواکرن یک لدیجی رژیم اسد یا کوج سالا 1963 ده لسر دسالتداریه و بانگ هلوشاندنا وی رژیمه کر. لروجاوای کردستان جدیریک تابع عفرین هروها لطاخن کردی لحلبه مینا شیخ مقصود اشرفی و بستان باشه سرباری لطاخن کردی لشام پایتخت سوریه وکو زور آوا و رکن دین و هن تاخن دن کردان خوالشون شورش نهشتن مل بمل لگل باجارن دن شورش دست پیکر و بسلوگان کردی و بهلدانا آلا کردستانی لدیجی رژیم سوریه راوستیان جبر کو رژیم سوریه بجارده شر هل بجارد بگوله تانک و بالافران لهمبر خوبشاندران سرداری کر به چه شوی به هولا ومراندنا آگر شورش دا دستک و ناندوزین خواه یم بناو شبیحه داخستن کولانان کم کجی انجام دان لباجارین کردی جی جبر بشداریا بهیز یا کردان کل باجار عمود پیکر حافظ اسد هات هلوشاندن و سیم هفتیه بناو اینا آزادی لسرانسری سوریه شورش بردوام کرد رژیم سوریه کوبریجی ازمون خواه به کردان ده سال 2004 دما راپارین ده هیه و پشتراز بو کو کرد کارن پیوانان بگوهرینن و رژیم بشکینن لوما برکفتنه که باجارین کردی را دستی پکه کرد داکو به همان ارکرابن و نهل بن کرد برداوامی ده بشداری خواه ده شورشا هلوشاندن رژیم دیکتاتور ده بکن. پکه جدما دسالتداری ورگرتیه به همان کاری که رژیم سوریه انجام داده بجی کرد. جی رژیم را بو پشتوان لدیجی اپوزیسیون راوستیا و لگلک دوران وکو نبل، زهرا و کاستیلا و هند دورندن نهشت رژیم لاواز بکوه. لسر آستا هندورین جی دست به آرمانج کرنا سیاست مدار چالاکوان ایل و مالباتین لدیجی رژیم یند دورین خدا به باندورن کرد. هروها جیانا سیاسی تنکر و دست به آلیگر و اندامن انکسی و پدکسی و کسین لدیجی رژیمه کر. کتانها بدهان کمکوژی درماف مالباتین ولاد پارز و سیاست مداران ده انجام دانه. هروها بصدان جی سیاست مدار رواندنه بنچاف کرنه و سرگون کرنه. تانها جی بدهان جی خباتکاران چارانوی سوان ده زندان پیده ده ندیاره. انجامن بجارده شر یا کجارگه رژیمه او بو که به میلیونان جشینین سوریه پنابرو در بون و باجار و گند به تمامی هاتن هلوشاندن و روخاندن لسر آسا روجاوای کردستانی جی جبر کریارو بن پیکرنین پککی و ریوبریا پیده و سیاست شاش بشک مزن جهرمین کردی وکو عفرین سریکانی و گرسپی رادستی ترکیه بون لباجارن دنجی جیان آستان کر و گوهرتنک دموغرافی چه کر خلکن دوری جی کریارن رواندن آزاروکن خواه و آستان کرنا جیانه بری خودان دروی والد لشون وانده جی عرب و پیکاتین دن بجیبون. پشتی 11 سالان جی شورشا سوریه جبر کریارن رژیمه بصدان جی کومن تندره و تروریست هاتن میدانه اپوزیسیونا سوری جی بجوه گنه بپار نمایه. ده چارچوفه 11 سالان ده نکاری بود دنگ گل سوریه بگینه جیهانه و چاره سریه که راستقینه ببینه و خواه وکو شونگر یانجی بدیل بده ناس کرن.
بروواجی ویکه کار لسر برجواندین خواه کر لشونا یک قواره و لاشک سیاسی و لشکری هبه بصدان کوم گروپ و دسته هنه. هنجی کجارگاه سوریه و باندورا وی لسر هر دفرکه بردام دکه. روانگاه سوریه اما في مروفان راگهاند کو قصده د پشتوانی کرنا کومین چکدار لدورین مرتلا فرات د بردوامه لگوری روانگاه بلاف کریه بدهان جبار هلگرین سوتمنیه ج دوری قصده بری خوددن دورین چکدارن اپوزیسیون سوریه دیمن لسر روپلا فرمیا روانگاه هاتیه بلاف کرن به هفره تماشا بکن. محک بسر بنچافکرنا پیامنیر آرکی و رادیوی ریواز صبری فخری را درباز دبن و تاروجا ایرو تو آگاهی کلسر چارانوی ساوی تنه شبا شمیه کفتا پنج مها سباته 2022 ملیسن پیدل باجار قامشلو روشاوای کردستانی گرتنا سرمالا پیامنیر آرکی صبری فخری و لپیش چاوی مالباتا وی بشه و یکی هووانه بنچافکرنو برف جهکی ندیار ببرن جوی دمی و تاروجا ایرو کو اوه محک چه بویه هنجی چارانوی سا روجنموان صبری فخری ندیاره هروها اوه 16 روز بسر بنچافکرنا احمد صوفی دارا عبدو پیامنیرین آرکی آزادی روجاوای کردستانی و ریبازی نیوز درباز دبن هین چارانوی ساوان ندیاره ده بردامی هلمتا بنچافکرنا روجناموانان لروجاوای کردستانی جالی ملیسن پیده و همان ملیسان روجا شمیه 19 سباته هر دو پیامنیرین دزگاه آزادی روجاوای کردستانی و رادیوی ریباز دارا عبدوش باجار حسکه و احمد صوفی جگونده بانا قصر یبسر باجار دیریکه و رواندون برف جهکی ندیار و برن اوه 16 روز بسر بنچافکرنا وان درباز دبن هینجی تو زانیاریک لسر چارانویسا دارا عبد و احمد صوفی تنیه. بله لسر سیاست بنچافکرنا روجناموانان لروجاوای کردستانی لسر دست ملیسن پی دیوی بابته لگل میوانی خبریز منال حسکوش روکاری سیاسی گوتو بجدکم منها باوایی که راست راست ولی مد ببرز منال هفدما تباش به سپاس کوت ایرو میوانی میه جوی پرسی دست پیدکم آرمان جا پی دی ج سرکوتکرنا آزادی راگهاندینی و بنچافکرنا روجناموانین کرد دوی دمیده چیه؟ دەستپێکێ دەڕێز و سلااف ji بۆی وا ji بۆی تەماشەوانێ وا bi hatina meha avdarê divê mehê de godîdîroka gelê Kurd pir cihê weket boê jê biyerê xweş û nexweş e meha adarê di dîroka Kurda da cihê rojek tune got tiştek tê da biyerek tê da nehatiye nîşandan. Ji ber vê jî kê ez divê mehê de goyek ji mehê goşoreşa Sûriye jî berî go 11 sala wekî niha dest pê kir ji bajarê Derayê û Qamişlo dengê azadiyê bilind bû îro roj ez diriya were bang li miletê Kurd dikim li hemî deverî li kî derê dibin li hundir û welat yan jî kê li metropola bin got li dijî çeteyê PKK li dijî kiryarê PKK û mafyatê Qendîlê îro rabin şoreşeke aştî û azadî li dijî va kiryarê PKK û PYD di nava gelê Kurda gereka pêwîst e û îro bi rastî jî dema wê naya. Nisbetî pirsata çima îro roj bi taybetî kesê rojnamevan yanî dibine armanc ji siyaseta PKK ra yan jî kê em bêjin rêxistinê goxwe li ser hesê bikin weke PYD û kesê dîtirê di rastiyê de hemî Qendîl e biryara Qendîlê ji bo xatirê divê de em xweşaş nekin em rastiyê zelal bikin. Ji ber îro roj PKK tu derba weke rêxistinekê li xwe nemeyzandiye yan jî weke salatdariyek fermî û şerî li xwe nemeyzandiye ji ber silteyeke gobidar zorê bi destê dijmin bi destê dagirker hatiye ji ber vê yekê jî kê ji bo wêne armanca sereke dengê azad e armanca sereke kesê rojnamevan û nivîskarin û îro roj ev biyera got li dijî karmendê em bêjin ark yan jî rêbaz ji erkê wayî normal e ji ber got rêbaz û ark û çend saytê dîtirkê jî evê got rastiya PKK li ser erdê zelal dikin ji aliyê feqîrbûnê, birçîbûnê, revandinê, wêrankirinê, talankirinê û girtina û kuştina xelkê. Ji ber vê jî kê îro armanc dengê azad e, dengê azad di Kurdistanê de qut bikin.
ستا کۆنها لە ڕۆژاوای کوردستانی جالیێ پەیەدێتێ مەشاندن بە تایبەتی سەپاندنا سیاسەتا قەدەغەکردنا ئازادی لە ڕۆژاوای کوردستانی پەیەدێ ملەتێ کورد خستیە چ جوورە دۆرپێچکردنەکێتە لە گۆری نەڕیناتە باوەریە مێدا وەختێک ڕاستیە تەماشە بکەن و پیرۆ کریارێ پەکێکێ تەماشە بکەن یانیش بەری نەهاتەژیکێ حتا وەکە ئیرۆ یانیش کوشتن و وێرانکردن و ڕەڤاندنێ و برچیبوونێ و داویاما داوی دەماگۆ ئیرۆتە دەمەیزێنێ ئێدی ئەمبێژن ئەو ڕحێ سیاسی لە کوردستانێ دەنەهشتن هەمی کەس وەکەت پێش بنچاوکردن شێوەیە تێرۆرێ شێوەیە ئەرهابێ نەها ئیرۆ ڕۆژ بەرێ خۆدانە شێوەیە دیترکێ ئەو شێوەژی هەکە چەند دەنگێ ئازاد مابنیان چەند کەسێ گۆکارکرد دژی کریارێ وا بسەکردن ئێدی ئەواژی کێ وەکەت پێژێ مەیدانێ هلێنن یاد دووە دەماگۆ تەماشەت کێ دەدەوە تالیدا حتا vêca li dijî kesê li derveyî welatcîkê doz dadge navê dadgehê millet divekin tê bizan vê got ev rêxistina hene di kiryarê xwe çewt li dijî gelê Kurd de berdewam e. Yani bi vê siyasetê PYD PKK dixwaze çi rastiyekê li pêşiya çavê raya giştî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê veşêre birêz ji xwe dema ku bi vê siyasetê radibiyan jî vê siyasetê dimeşîne van kiryar û binpêkirinan radibe dixwaze rastiyekê veşêre perdepoş bike ew rastî çi ne راستی پر زلاله دماغو ایسان بخوازه گله کرد و کردستان راستی بخوازن چې برګو ریخستنا پکه کې دماغو اوابو یا حتی وک ایرو ارمان جاوینا گو گله کرد و مافی گله کرد بن دست دکی و جبر وی کې چې کې افشه و پیشی د کردستان باکور د دست پیکر او دوی درې د امزان وی چاوا او سیاستا گو کمالیزم یعنی که طویره کسی نکاری بو پیک بینه او تطریق ته دا پیک آنی د کردستان روجهلات و روج آوا و باشور ده حموکا ده و ایرو روج د کردستان سوریه د پشتی 2011 که فرصتا کزیرین جگل کرد و کردستان راحت که پشتگirtiya siyasi و که دوار دیپلماسی ده بری کردستان یعنی ابیجن انا کسی و رخصتنی سیاسی کردستان سوریه ده قریبون لهمبر رژیم برکی آوا بکن و نوا اپوزیسیون ده خدمت و کارکیش گله کرد را بکن ابنا نت کتبرجندوی نظام ایران نظام اسد ده و عینی وقتنا نظام ترکیه نجیه عراقی ده هاتن افصل داری کرن دست پککی و پککی ناخوازی دنگک بیت زلال کرن پککی آرمان جاوی بن دست کرنا مافی گله کرده و افهات دیار کرن و زلال کرن چاوا سیاست قدغه کرن چاوا ریخستن زندان کرن چاوا کس ترور کرن چاوا زاروکی کرده رواندن چاوا گنج برنا عسکریه نچارج بوی کردستان والا ببه ایدی ببه میدانک جدجمنه گله کرده گو تا آرمانجی کرده ده نمینن برز هر ام لسر راگهاندنی ام دا آخفن بگشتی اگر ام دهما وان 10 سالین در باسبویی ده ام لسر بسکنن يعني بنارينا تدوان 10 سالين در باسبويج دما كو بيدي ام بيجن نافچين كردي كنترول كريان جي كتبن كنترول اويدا تا روجا ايرو تشاوال لراغانديني روجاواي كردستاني بگشتي تدنار دي سردمي بيدي دشخوا ما بستا من او كتي چقونا كده بتايبتي پشتي كو ام بيجن ازاديا راغانديني سركوت كريا روجناموانان ارمانج که روشنبيران ارمانج دكه قالك روجناموان راستي قفا كشتني هاتنا اشكنجدان يعني ميزينا قالك جارا استينما زمان كروجناموان وروجنامواني كاركي برمزنا ديرو كاتنيا دا اورولا ويروجا هاري جرينجا نسبتي ولات الديمقراط روجنامواني او ياكو بيشكتني بهتر ديتا خويا كرن و غندليه و تشتي دي تركي زلال دكي نسبتي ديكتاتورا ولات ديكتاتوريا جي جروبي چتا ناخوازن افتشتيا هبه جبوي كرياري واي بقريج و بغمار نوي تزلال كرن بري 2011 ام حميد زان د صلاداريا ريجيما بعسي كفنا باريس دا رخصني سياسي كردي دريا بلاوكي خورا دريا هنا كارو تشتي گوب دستي وابدهات يعني كارو خباطي خود كرن لديجي في ريجيمي هاكر بقابنا هيديكا وهندك جيبون لكاريبون بردوام بكن اما نسبتي صلاداريا پکه هاتو دما ام دي ميزين پيدي ايرو د 2011 حتى وكفي غافي او دخوازي بحموشه ويدبن سها نافيق او بخد بالديمقراطي وانساني واخلاقي روجنامواني دمات القناه ويد ميزين السايتي وكسي سرد ميزين دوري اخلاقي روجنامواني دوري سياسه روجنامواني سياسه كشتن وتيرور كرني هجوم كرني وخيانه حقيقه كرديه بحثا راغاندنا پيديتك تچنا ويليتك
راگهاندنا بسر پیدی و چه ناولیتی کرن لگوری ناریناته از بخواه شخصك جي صالح هفته وهشت حتى وكا ايرو جدنجي دستان روجنما عددا جمارة اول حتى وكا ايرو دماغو از روجنما بكا دميزينم از كارم بيج متا روجنما جي تمنا روجنما استخباراتي روجنما بازداريا ميديا كفنا برست وعفلقيا يا روجنما داگركر لديجي قالي كرد ميديا وانايا اف ميديا جوي چارچوي درنكت يتموتم خيانات وتيرور و كرياري هري خراب وبيس در حقا قال كرد كريا اصلا نافي روجنمافانيه ليناي تكرن ليلا همبر دماغو كسكي بخوازي قلمك ازات نفيساندنكي وكي نمونا ريباز و ارك ايرو كدنجك زلالو ديار ناف قال كرد دو برسانا سوريا دا وي تيروري وي ارهابي اللي تيجي واجي ايرو بزلالو بشكرب كارتينن وقرتنا فاكسي هانا باش يعني راگهاندنا كردي بگشتي لروجاوای کردستان و بالتایبەتی راگهانکارین کرد چما ترسیه لسر پیدین ها دروست دکه حتی کوویت عامل الگل وان دکه او ما ترسیه عامل چیه دفيدر دفيجارك دي امراستيه بيجن ايرو كيا ايجو كاري سياستا بككي وخيانتا بككي و اف كرياري بقريش دنافا قلدا وديجي قال بيكتيني جي تسليم كرنا عفرين جريسبي وسريكانيه وزندانا حسكي وبردانا زندانيه داعشيه وفروتنا بترولي وفروتنا جو غنم ودزيا جبوي قنديله كيف زلال يفهموا روجنمافاني في زلال دكي جبر فيجي كي من روجنمافاني ايرو جبوي واد جمني هري سركه ايجو غركه لتجي بسكنن قبل غور بيفاني واي غور عدالة وحقوقها أود بيجن أف حقوق وعدالتها جروبي مافيا وشتاي قنديليا باش برز يعني في سياستك و بيدين هال روجاوای كردستان قرتيه بر و بمبيكرونو كريارينكو انجام دده چه زیانه گهاندی نافچین کردی روجاوای كردستان بگشتی دباوريه متى وقتي جو ايرو ام الزيانه ميزن ما زيان جوار مصر اتشاوا ببيدا جو ايرو عفرين حتى بجارك ويران كرن كوباني بوم متحفك ديروكي جريس بيو سريكانيه شو ايرو نسبتها ملتي غريب دعفري دعاموده دو قامشلو دو ديركي دو تربسبيه دا ايرو تغييرات ديموغرافي جو تشيبويا ايرو حمي جروب لسر عرضها انا جي جروبي حزب الله وش جروبي حشد شعبي وش داعشيه وش حموكسي لسر عرضنا ج جروبي عربه وش جروبي سوتور ومسيحيه لكسي كرد نابي كاربكي نابي خباتبكي رخصني سياسي نابي هبن يعني وقت بإيرو بككي دريزا مال كرنا مال ويرار كرنا قال كرد بردوامه دفي ام في راستي بيجن دفي قال كرد رخصني سياسي في راستي البرش عفدين دفي كاربن شاركي ببينن ايدي جنوبرا ببراتي وبدوستاني ببككي نامشي يعني دفي تفقرا كردي بارتين كردي لروجاوای كردستاني تشبكن چه اركل سروانه بويستا چو ورا كرن دباوريه مده دماغو ازراستيه زلال وديار بكم وش قال خورا امراستيه صرت اولي دينن دفي امراست يهكر ام دوزا قال كردكن هكر ام دبر ما في قال كرد ايرو خبات دكن جرك وي شاخي ام قيمه خب حموش ويا بينن او شويه جو بككي كاري فين بكي او شويه جو شتا ومنتاليتيت وذهنيتها وكاريتها قبول بكي دفي اموي شويه بيك بينن قبل تفقرا سياسي كردي دمينه دفي تفقرا سياسي كردي في بديلها ببينه وملت بيجو مان البشتاوا بواره بي وكسل اوروبا وكسل متروبولا وشدا فريبي حمي ببرياره تفقرا سياسي كردي ربي جبر ايرو كاري قنديله تيجو ملتك يويران بكي اب ملت جمافي يقول برخو بدي يعني بمبكرين انوان جهر آلیکی چه انا کسبه چه پدا کسبه قالك آلين دهنه يعني كريارن بيدي بككي اشكره دكن زلال دكن بتشل سر عرضي روددن لي تبي فيا كيجي ام بيجن آلين ناف دولتي بتهول كرانها بنيان جيتو في شارك ليناك آلين ناف دولتي آلية ناف دولتي تموتن برجوانديارنا يعني وكي نمونا إيرو دنافا أوروبا دنتل شاري أوكرانيا وروسيا دميزيني ببرجواندي شاواد ماشن تيكلي نابن تيكلي تيتا كرن دمات تلسر عرضيها بي دمات تبقوت بي دمات تبهز بي مخابنا زي راستي مجبور بيجم إيرو يقو تمثيلا سياسي دو كردستان سوريا دا تمثيلا ملتي كرد كي أنا كسي لأنا كسي كاري خود اللاوازة قلسة دفي أنا كسي شوية دي بكار بيني دفي لديجي فاتشتا
بسکنه دوی ملت بپارێزێ وەکی نمونه ئیرۆ سێ ڕۆژنەمەوانێمە بەهشکەرە و جەلال هاتنە دزین ئەڤنا بە قوربان و بە حەیران و بەلاڤۆکە و برجاکردنێ پەکێکی قەت وێنا باش آلیه گرانتور برز منال يعني آلیه گرانتور جدان و ساندنین کردی امریکایه ام بیجن مظلوم عبده ببوره مظلوم عبده و آلیه امریکی لسر ریکفتنه که امذکرن جبوی را وصندنا وان کریارا لیتبی به یکیجی هر کریار بردوامن يعني جبر چه امریکا فشارك زیده لپیدینا کجبوکو اف کریار ورنا را وصندن اف سیاست نمینه لروجاوای کردستانی اگر امریکا فشاری نکوی کی کار به فشاری بکه جی خود دوی داره ده پرسا هر راست یاگو ام شاشتیا هری مزند کرما کسی قاتل جبوی خوخستیا قاضی باشه مظلوم عبد کره قندیله مظلوم عبد دستی وی دو کشتن و ایران کرنو تالان کرنا گله کرده چاوا گارانتور بالی امریکی را اوی چاخی اورخی گارانتوری گوتا هاتیا كليتا خو تسليم بيويكري او بخول جور كيف اخو رابورتا دي ولاتي امريكا جي كهشكره وزلال دك ايرو بحاجه عسكره بود بروي د شربكن بحاجه جروب چتو مرتزقايا لي قالوا دفيدر د تشاوا تفكر سياسي كردي وانا كسب طيوتي د بيجي مظلوم عبد وك كسكي وك جارانتورا دعيني وخد جو مظلوم عبد كسكي قاتل قال كردا وافانا باثبات وببذيس وببلغات يا بلغا كرن دفيدر د انا كسب الزلال دعوه الامريكيه نال مظلوم عبد بكي دفي خبخي جارانتور نا مظلوم عبد بكي جارانتور يا ناش امريكيه ربيجي اف گفتو جو نراستن اف تشتي جو تخوازيت نابه سري روجانا نينا حواله متينا كشتنو تالان كرنو شوطاندن دزيتانا دا لي اما مظلوم عبد وجارانتوريا مظلوم عبد ادفيد دبينم ام نحقيه كيت حقي قال كرد دكن ام حق نحقيه كيت د حقي واكسيرو قرتي زندار كري بنشعف كري نجبر مظلوم عبد الشريكه في تالان كرني في كشتنيا بله زور سپاس جبو میوانی مش روکاری سیاسی برز من الحسكو ایروت میوانی ما بول سروی بابتی گله کی سپاسیاتت کم زور سپاس رخصنا ما في مروان لعفرين دبيجا كو جروبين تشكدار دا انجام دانا بن بيكرنا دا بردوامن هري داويجي ستونين الكتريكي وبرجن انترنتي دزين وكرخصنا ما في مروان دايا زانين جروبا فيلق الشام لجندين در دورا ناحية شيراوا ستونين الكتريكي وبرجن انترنتي دزينة لبازارا رجدة واند فروشن هروهاري خصنا بوري جوت كو جروبا عاصفة الشمال لجندي عرب ويران يبسر ناحية شيراوا داري زيتونان ومرخانان برينا او جيدا كوان داران وكا ايزنج بفروشن بله لسر روشا عفرين جي رادوسن تماشوان بريزن ها چالقوان مصطفى شيخوج لبناني تبلي مد ببرز مصطفى هفدما تباشبه اما جي روشا قشتيا عفريني دس بي بكنه قرد الگوري زانيارين بردسيته روشا عفريني بقشتي چاوال اجواء انا اجاره ما مستهي سر چاوا بله او جروجا يكمين حيانها بن بكرن هي لنبوي وتيرابرين مينابري يعني روج بالروج كيم دبي لي قط نبوي يعني داوي نهاتي بلكي نهار فرج خياك الكبيشيني قندي كبيشيني تشاواكرن والعرب ويراني والنهاجي ايرو عارف حمدوش قندي كفرجني در عزازي لسر نوفندا او ريبندا او نويج حاجز الشط لا عزازي هاتبو ديسا قرتن جيالي تركافان جبري ويج هيك شي هاتبن قرتن و بري ويج جوان هات قرتن ايرو في نيفرويا هات بردان جوان محمد يوسف جندي عربا دجي بردان يعني روج بروج هي اللي نمينا بري
برز يعني پشتیکو جبرگ گلک چالکوان دبیجن پشتیکو بریار در حق ابو عمشه و چند سرکردین دن هات استندن او جی دورخستنا وان ج پوستن وان ادی روش لباجار عفرینه باشتر بویا کریارن کومن چکدار کمتر بویا قالوا حتى ترى ده هيك افيك راسته و ام بيجن كريار كيم بونه بله راستش بله او فصائل دبرن جم امنياتا امنياتا جي ليدان وكشتن واشكنجه وحمية تعذيب بدكرن باشكنجه كبيره انها مخابن يعني ملاحظاك حمية اتين قرتن بدست الشرطه عسكريه شرطه مدنيه يعني استخبارات يعني دوري امنياتا هاد كيم كرن اللي برقوا امنيات حمي حبسه وانا جهه اشكنجه وانا جهه تعذيبه وليدانه وتشتن ريجبون لي في داويه او كارا قرتنه جدس وان هاد قرتن باش اجبربو ابو عمشه للشيه دما اف جروبات جكدار يعني نها للشيه روش باشو لقندو نافشين دنجي هندكي كريا كيم بونن بله وان قوت جبري بس دهيبا مره قوتن امكانن ابو عمشه كاني بن حمي قاده فصائلين عفرين وانا پرورده بكن وان تربيه بكن جبر و كريارن دكن لما خبن لشي فاد چند روجن زيادتر كريارن نباشتين كرن او دزينه مالا او دزين تين كرن بهبار مالن كورتا تين دزن او الكتريك كهرباء لسر سي روجار سر شي اتحاد قرتن او جيتا ما سيوين ابو عمشه مانه وك ابو احمد يك فرد بيجين يك ابو محمود امنياتي عم شاد بري دا يك ابو وائل مزانه ابناء كربي قدكن شخارا دبن وتسر منطقي قدكن سر ناحيه وقصدي ودكن ودزيجي بدستوانه جبركم معنا بيجن انه قابا ابو عمش ابو كهرباء جابو ودزيج تنبو يعني جبرك رشكي سبيفا كن باي ابو عمشي او ظاهره قالك منتشر يعني بلاكرين نها بري بدرجه يعني دهو بير لجناك كوميتك تشوبو قندي قرمتلو وانسوس دابي سيفيل مدنيين كرد قلت بي ما في و لبداري لجناك ورد شكل نبر اللجنه القانونيه واللجنه الماليه حردك ورن باكرن حقي و تشقاساتي برن اي وري فقراندن طبعا بهيفين يعني بس يعملت هين بترسم يعني أفكم تاكو تبحث ذكي هن هاتي افاكرن بلي هاتي افاكرن او يؤمدن وجاهزنا لهين دس بكار نكرن بمره قلتن ما جاهز كرن وحطينا بيجي قلتن نبي شيء دس تسليم ببي قو قرق شو عفريني اما بيواندي اللي قالوا بكن انه والله سيفيل هرن جو خلكن سيفيل بيكتي شكيو كي بيكتي ابناء قضاء العسكريين وج محامين انا قريدان اللجنه الثلاثيه اتي تشيكرن اللجنه الثلاثيه اضافه للجنه ضد المظالم اباتن تشيكرن وخلق داويه دا تبارك موابيس وجاركن بجم برجم قلتي قالك بدا قرن شيء يعني من خلقي بدا قرن شيء ليه مالي وان تسيم ناكن اب مشكله يعني ابا بس اخاف اشخوا امبيجن قالك تشالكفان دبيجن ببلجي او كسنكو فدقرن شيء بتايبتي وكو من جوت بشتي بريارة دور خصنا ابو عمشه جا بوستاوي ايدي خلق امبيجن سينوري ترسيش كانان دنو فدقرن سر زيدن خو دماكو او كس فدقرن فاكولين قالوا انا ينكرون مالو ممكن واجي جبوي وان تينا فقراندن ابيك مامسيها بري مامسيها حرفت قري مالبتك بد قريج 3000 كاغت حيان 3500 دولار امريكي جواندستان يعني حيا تور باشن دما بعمش دا حكم كرير ردستي شيك بيو يعني بسر السلطه بو تكوشين فوزي داغلي ويك فيرد بيجن اسعد قالوا يكي 3000 يكي 3500 دا قضا او عزل كرن او دور خصن انها كان مال بدبقرين يكي فرانك ندا يك دولار ندا اللي سر فقراندنا مالو ملكان ما بس تامن فقراندنا مالو ملكين وان مالو ملكي وانا مخابن يك جوان هاي فرد بيجن ابو احمد امنياتي ابو مشي ببري او مالي وان نادي طبعا ما او خبر دالجني ما جو اب مالي كردان لنازفرين نادن وانا بنا قارين
وانجي سوز دامه قوامي راكن غرفه العزم واما في مساله في مشكله ورا حلكن ونابي جرك مالي حركسي ورا بقراندن باش برز مصطفى امل سر بلا فقري ام بسكنن شخوا بلا فقرا دربدرين عفني بو سر زيدن خوا هر نهات يرا وستاندن لي هندكي كيم بوبو ددما كده بشتي اف بريار عزله ابو عمشاج بوستاوي نها بيل تشاوايه خلق روجانا فتقرن سر زيدن خوا ما مستأز از لبناني من روج بالروجي فتقرن يعني ايرو مالبت دي ساتشون باش چند روز دن دی صدرن يعني دروجه ده چند مال بات فتقرن لگوری زانیارین بردسته و يعني ما مستهجا گرگ روجه پنج وگرن پنج مال بد وگرن پنج مال بد روجه وگرن ضربي روجه سالك بحذر دك يعني بدقرن ابجي بخا سركفتنك يعني انتصارك گرگ ام وگرن سر اخوخا روج بروجه بدقرن پنج ده شش جارنا یک جارنا تنه للمعدل هناك بدري بيج مال بتا 4 مال بتا روج بروجه فدقري وقت تكلي من بعطيني يعني روجانا 4 بيج مال بات فدقرن سر زيدن نكم تري 4 بيجا فدقرن سر خوكوخو بله زور سپاسش بوی چالکوانی سیویل بريز مصطفى شيخو جي لبنان تلقى المبو زور سپاس لسر زانياري انت اوفیسا جنیو زاروکتیه یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و روژا جهانی جنان لباجار حسکه و جینه اوفیسا جنیو زاروکتیه یا انکسی و خوندنک بناو نشانه و کویا آواکری لسر هموجوریا جواکه بلاف کرده دا گوت او روژا هشت آداری که روژا جهانی جنانه لهولا یاریگاه بنگو و جینه لگوره و خوندنه آهنگ دمجمیر سی پشتی نیورو و ورساز کرن اوفیسا جنیو زاروکتیه یا انجمن اجتماعی کرد سوریه و روژا جهانی جنان لباجار تلتمر جیو جینه خوجهی تلتمر یا انکسی و خوندنک بلاف کرد و روژا سه شمه هشته مها آداره دمجمیر سه نیورو روژا جهانی جنان لبارگاه انجمن اجتماعی کرد سوریه لتلتمر و جینه و خوندنجی گشتیه اوفیسا جنیو زاروکتیه یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و روژا جهانی جنان لباجار تل آغا و جینه اوفیسا جنیو زاروکتیه یا انکسی و خوندنک به ناو نشانه و کویا آواکری لسر همه جوریا جواکه بلاف کرد تیدا گوت که خوجهی نصرالدین برهک و روژا هشت آداری که روژا جهانی جنانه لأوفیسا خوجهی و جینه لگوری و خوندنه آهنگ دمجمیر دو پشتی نیورو و بریوه بچه هروهار خصنا باجار دیریکه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوندن گشتیج بوی و جاندن روژا جهانی جنان بلاف کرده و خوندن پدکسی دهاتیه که روژا سهشنبه هشت ماه آدار دمجمیر دو و تنشت ریا گری کرا روژا جهانی جنان وره و جاندن و خوندن جی گشتیه روهار خصنا گورگوسکه یا پدکسی و خوندنک گشتیج بوی و جاندن روژا جهانی یا جنان بلاف کرده و خوندن پدکسی دهاتیه که روژا سهشنبه هشت ماه آدار دمجمیر 4 عصر روژا جهانی جنان و لهولا روژ آوا لکامپا گورگوسکه پنابرین روژ آوای کردستان لهریما کردستان وره و جاندن و رخصنا قوشتپیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوندنک جبوی و جاندن روژا جهانی جنان بلاف کرده و خوندن رخصنا قوشتپیا پدکسی دهاتیه
کوی روژا سێشەمێ هەیشتێ ئادارێ دەمژمێر سێ ڕۆژا جیهانیە ژنان وێلهۆلا شاهیان لە کامپا قۆشتەپەیە پەنابەرên ڕۆژاوای کوردستانê لە هەرێما کوردستانê وەرە vejandin û vexwendin jî giştiye. Rexistina domîjî ya pedekesê vexwendina giştî ji bo vejandina roja cîhaniya jinan belav kir. Di vexwendina pedekesê de hatiye ku wê roja sêşemê heştê meha adarê demijmêr sê nîvroyê roja cîhaniya jinan lê kampa domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê were vejandin û vexwendin jî giştiye. Duazda roj bi ser operasyona leşkeriya Rûsî bo ser Ukrayna derbas dibe pêşveçûnên roja 12 vê raportê de. Koşka Elîzê daxuyaniyek derbarî peywendiya telîfoniyê di navbera Serokê Ferensa û Serokê Rûsya belav kir. Tê de ragihand Emmanuel Macron Serokê Ferensa û Vladimir Putin Serokê Rûsya peywendiyek telîfonî encam dan. Duê peywendiyê de her du serokan li ser rewşa Ukrayna axivîn. Li gorî daxuyaniya Koşka Elîzê, Serokê Rûsya Putin ji Macron re gotiye bişerbe yan jî bi aştiyê be. Rûsya wê armancên xwe pêk bîne. Daxuyaniyê serbar kir ku Serokê Ferensa jî daxwaz ji Serokê Rûsya kiriye ku korîdorên mirovî li çend de bajarên Ukraynî wernevekirin da ku welatiyên sivîl bikaribin derkevin. Piştî daxwaza Macron ji Putin re îro Wezareta Derveya Rûsya daxuyaniyek belav kir tê de eşkere kir ku li ser daxwaza Serokê Ferensa Emmanuel Macron ji Serok Putin re em ji demijmêr deh û pêve agirbestê radigihînin. Korîdorên mirovî li bajarên Kiev, Mariupol, Giharkiv, Somî vedikin. Bang li aliyê Ukraynî jî hate kirin ku li gorî şertûmercên avakirina korîdorên mirovî bibe ji bo welatiyên sivîl û yên biyanî ji bajaran derkevin. Operasyona leşkerî ya Rûsî bo ser Ukrayna îro derbasî roja xwe ya 12 bûye. Hêzên Rûsî êrîşin xwe dijwartir kirine lê ji aliyê xwe ve artêşa Ukrayna jî bi hemû hêza xwe li ber xwe dide û rûbirûbûyê hêzên Rûsiyê dibin. Di vê derbarê de Volodymyr Zelensky Serokê Ukrayna îro hişdarî da ku Rûsya amedekariyan dike da ku êrîşî bajarê Odîsa bike ku dikeve ser ber avên deryaya Rej de. Aroha Zelensky dilgiraniya xwe ji helwêsta welatên Rojavayî û NATO derbarî neşandina firokeyên şer bo Ukrayna nîşan da û got eger balafirên şer neyên şandin bo Ukrayna ev yek wê çendê di daxuyakirin ku hûn jî dixwazin em bêne kuştin. Ukrayna ev çend roje daxwaz dike. NATO, Amerika, welatên Yekîtiya Ewropa firokeyên şer bidine wan. Li wan aliyan ev daxwaz redkirine. Her wiha Ukrayna daxwaza pêkanîna herêmeke dijefirînê li Ukrayna kiribû. Lê ji aliyê NATO ve ev daxwaz jî hate redkirin. Şandege îtilafê li gel emîndarê giştiyê Komkara Erebî civiya rewşa Sûriye û piştevanîkirina gelê Sûriye gotobêj kirin. Doh şandek ji îtilafê bi serokatiya Selim el-Mislit û endamtiya Abdelehed Stêfo Heysem Rehmê bi der Camûs gehiştine welatê Misrê li gel Ehmed Abulghêd emîndarê giştiyê Komkara Erebî civiya. Di civînê de ektîvkirina rola Erebî li Sûriye rûbirûbûna hejmûna Îranê piştevanîkirina gelê Sûriye û rûbirûbûna dubare vegera rejimê bo nava Komkara Erebî hatine gotobêj kirin. Ji dereke Rûsî ragihand ku Tirkiye çekdarên opozisyona Sûriyê wê bişîne Ukrayna û şerê li dijî Rûsyê bikin. Ajansa Riya Novistî ya Rûsî belav kir ku şandeke dezgeha hewalgiriya Ukrayna û Tirkiye seredana Bakurê Sûriyê kirin û li gel grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê civiyan. Weke Ajansa Navborî da ya zanîn ku di civînê de gotobêjiya bejdariya grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê bi taybetî grûpên Sultan Murad û Mu'tasim di şerê Ukrayna de dijî Rûsyê de hate kirin.
د انجام عریشک تروریستی ده هجمارک چکدارین رژیم اسد لنافچهک بیابان هاتنه کشتن. روانگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند که چکدارین ریخستنا تروریستی داعش لبیابان باجار تدمره ایریشی چکدارین رژیم اسد کرنده انجام ده 15 چکدارین رژیم هاتنه کشتن 18 چکدار جی برین داربون و که روانگاه سوریه دا یزانین که دکش و هوای که ده که توز و بابه ده ایریش انجام دان. جارکدن ریگری لدوریه که امریکی جالی چکدارین رژیم اسد هات کرنجی درک خواجه راگهاند دو دم هیزن امریکی دوریه که خویا لشکری کوجی چار زری پوشان پیک دهات انجام دیدا لسر ریبنده که چکدارین رژیم اسد لگوندی تل احمد لگوندواری قامشلو ریگری لی هات کرن او نچار کرن لسر وگاری جدری سربار کرد ده هیوا ثبات ده سه جاران چکدارین امریکی ریگری چکدارین رژیم ریگری لهیزن امریکی کربو دماکو دورین خوا لدوری انجام دانیا یکی لرکفتا 22 ثبات لگونده خویل دا جورین بو ریگری لهیزا امریکی هاتا کرن یا دویجی روژا 19 ثبات دبو کو رژیم لگونده المجبرا لگونده واری حسک ریگری لدوری امریکی کریاسیه ده 13 مهیده لگونده تل دهبو هر جارجی هیزن امریکی نه چار دبه کوریا خوا بگهاره و دوریا خوا انجام بده. ارتش اسرائیل براگهن رژیم سوریه لدر دورا شام پایتخت سوریه آرمانج کردن و زیان مادی و جانی رودان. بربنگا ایرو ارتش اسرائیل به موشکان هن خالو براگهن رژیم سوریه لدر دورا شامی آرمانج کردن ده انجام و ایریشا موشکی ده چکدارین رژیمی هاتن کشتن زیان مادی رودان. دوجی ارتش اسرائیل به چند موشک زمین جه جولانی و ایریشک پیک آنی هن خال لدر دورا قنیت را کرن آرمانج ده انجام ده زیان مادی درکتن. ایران بازار روجاوای کردستان $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 3706 لیره هاتن فروتن به 3705 لیره هات کرین نرخ زیر عیار 21 به 280,000 لیره لبازار روجاوای کردستان هاتن فروتن. لروشالات گندواره دیرا زوریجی دنگ تقینک بهیز هات بهیسم به کو زیان جانی ورنه تومار کرن. رونگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند کو دوه نیورو ماینک چاندی لنیزی مزنترین براگه کلشکری یابسر هزن هفیمانی نافدولتی لدجی داعش کو دکوه کلگه العمر یا پترولی لروشالات گندواره دیرا زوری. روانگه دیار کر کو انجاموی تقینه ده تو زیان جانی نبون بتنی زیان مادی بون. بله تماشاوان برز و کم دیگه جنداوی آنچین خبری بداوی هاتنه جارا کدن سرنوچان بیرات بین. انا کسی و پده کسی و سبال چندین باجارو کن روشاوای کردستانی روشا جیهانی یا جنه و جینن. جدما بنچافکرین و تا روشا ایروهین چارانی بیسا هرسی پیام نیرن آرکی و روازی نیوز ندیاره. لا عفرینه کریارو بن فکرینن کومن چکدار بردوامن. ارتش اسرائیل جارا کدن براگهن رژیم سوریه لدر دورا شامی آرمانج کر و جماره یک چکدارن رژیم هاتن کشتن. به علی کریاتی مارکی گشتانو چند جورات پیشکش کردن تابوت نکردن به من خیر و خوشی در شب.